senchira ya bene nche buna butambirita nende ndemo Steven captain 001 na lero iga oche masemo kura segeti ya kiendege ground kutoka sensemo ya Kimera Ward na lero iga timu ya Torrentira again kaide buna SPARKS United FC timu konsori ya sentunde ya Kaberi ase ligi ya Nyamira County League nentunde yabo ya Kaberi ikaraboniga winte bismail tesevali mbaraja rakaba Gusii basuri ende yonse na lero iga batebya mengeri ya Kaberi SPARKS FC ukina so bwangona wikuvuga robo ase ntunda ya Kabera ase ligi ya Nyamira County League nibatiri bagari ya bene yakobana team manager wa timu ye nabe atebya mange igoro yabo na bagante kokosori ya iga cenge kibabegete necanga bagwase kombe kya bwango iga kera tora ikora na batebe kombeke na kiesa bali yabe tuikaragora bikunya kwaba kibakonda sebono karibu ase Ndizi TV chigosori abo chakana area tari yao na ndaka yense mu kuru na wikayona utoru wa matene chigosori mbia mno muraja nchenkoro kwa Dennis Nyambati ninche integrate SPARKS United FC na ne club ya chagete mwaka 2021 December na senge njutwa rochenga aba murabare Kimera Ward na aba muraba bwate talent na aba muraba maite mupira na tukaranga amariogo yogo tingi ange wichura tukateba ya tikaturiga muraba no mbapere batatu tobareta mwe batatu tubabeke ase babele busy tugachaka na bamura babere batatu ukira saizi timu ebwata abantu 30 twagosai ase county league ene season yetu ya Kabere no murali atebire na ande no togendera sainti tutanga ine county league yo Dennis bate kwa radio bya sana kivukira no ndake gori ya SPARKS no FC mote abna ndake amane ko rabna ba saiva ke mera mbara twara gente ko barenta mo ikara mo chake timu korende Dennis ayanda ke nguru nsemo kirio koru anda kifamisi yao nya kwa ikire kwenye renta nguru nsemo kirio koli na utaracha SPARKS ona mo pia badon kwa rengo no anjito mo pia na rabe Kisumu sama tukatari make kanwaru Kisumu ngacha seitere nya Kigogi Mutiasa application Nikogi village kona cha Gusii ngarete familia nimbate familia nimbato murugi ndusti kuru nyamache akangomo ya kantinga ya ntoko nya toko tiga murabago sarikaga lazima tobaretamo tulomo pia no abantu banje njom baso ninga sto pia sana nanywa kira matuka mange nenze izibado na bongo nywaka andingo nywaka koranga kile kiraga turata murabantu tubwati kintu turaba ibakoria lakini ko bareta mo ko bareta gitiga bako mupira 1 2 3 okonyorangana no buchibu chugo sari chiakei oyana kabande school basoma bayana bachezo hizi igo ndo chinga twa temire sana twa bangi to gode ndikange kasora lakini bona yawe timu ne sana ni mambira mambende esaga go tubwatesia kwa katri premier ya sana kwa maganda kuma 2021 kere timu ya SPARKS ya kabake gochanga na kisa bali ya barete aigweka oke igwanjiri korunka webatanyo mupira basani bakiroba bayiro no kurende bona guika oyoro mosiro yo kabiri kujera to ikabona baka moi chiro temba ke timu na kama chagano tupendi lu madrasa wali esa bari ya rengen nginyo retenge na ligeti aba murange batatu na roche bane ngange na inchi ko batei to gende geti tugacha kiti turabampa batatu tubwati genda tugutumika ku train tubwati mupira tubwati markers tubwati cones tubwati uniform tugateba yaya penye nia kuna njia tukatumika matoboli tukubanga matoboli tukatumika na rochi markers cheito na rochi cones cheito tukatinga mupira gwe isaka tukatinga mupira gwe isaka tukacha gutumika oro mambira mambendega tukanyora murabe batatu bane batano akega tobera bantu ikomi tokoteba ya tuisanire timu nakitoko akesa batara mupira tukaenda tukasa umupira kitole ngoma sana tukanywa katimu sehemu gonjora ne fundi tukacha gutumika na saa kuna karo wikira na ndo muya sana tukanyoro muisani tukanyoro muntu ngana Vincent Nyasani nyanya samo stili sana nero terete FKF nyemene secretary general akatubwatesia akatoa mupira oyomo tukachakira uga tukabangana mune timu kiro monta karu sana tukanyora uniform yetu ya ya green kisese ende ya gotire ya green tukachaka gutumika ngora tuwaketra mende tangani tukasiekia tournament ya ngoya tuwa tournament tuwa bangi ya runa end ya tournament ya timu chara walk around gaiba as team 6 tukaba number last
Mtobe ketiko nona ya mu. Nande nona shoton target nona mo ntwatwari. Twara abageni. Abageni twari. Twatebania. Ene lesson twasomire. Next time, chaka next year 2022. Ntori gore. Tukasoma next year. Ega kombe gachikio mu shimiko lekoro kwa honorable Kosi kama mboleo. Nesa mu gwate sine na tukonyete. Tukasoe tuna miliko twatri na mura kabisa tukatena matoboli yetu. Tukwati cons tukwati markers. Nesa ga tukwati sie tuna mingi tukaka. Tukaika quarters. Tukarusiri waro. Tukateba sawa. Ndio na igana mwabungira chigoli na mwasi. Twafungia chigoli yangi sana actually. And then tukamana go sokiwa. Tucho tu kumoya. Ejue katoe murali na kumbe na botokonya. Tukatrain tukachagua county akaka iga ekomekea ilini mayaka kigachaka. Chitimu chare nguru kimera wode chare nguru mosta challenge 12. Nyasaye una kare na soezi amuraba waka na determination na aspirations wa gwata. Tukatangana kuru kimera wode. Tuketa chitimu chonsi picha kimera wode tukatangana. Tukacha kwenda waka na rock quarters by tukachukua na timu regionals. By then to our country can work team work regionals eko global. Ega tuita 3-1 tukasoka. Lakini ikomane counting ima ranking tukaba namba 5 out of the possible 120 teams. Wodi romo katangana. Wodi katangana kwa Nyamira County kwa namba 5 out of 120 teams. Okay. Koruabu tukateba turabakonga. Tukagendera iga bakabuna December tuaste konyora age kombe kiaste kote kia askari ni rafiki ye uniform yetu begete tukachaka tukatangana tukaira kombe kijuzi tukaushi uniform yetu kon chinyangongo cha Kimera Ward asege kombe kia honorable kia askari ni rafiki iga safari ya beni ntambe na unabona tutangane county league tozinga sign atu watu zetu tatairi gotutira amatunda kwa batogwa sanga wasipigo ya SPARKS United wate bata itomoga nomu ya sana bacha kitina amatoko ya matete sena kitore chia kiendege amatoko ina bange sana amwa ya korosi kuna robaro kila kikeranye watumeka kiruba bwate kuikari batavuga ukira bone kuri marega zono amatoko litaiyo kwende babate chimakas babate chikons baraki kuna basukire kuri SMA mu gusto utia sensemende banye mubate teams kali basema iwete mubate kerengerali nabo mo gochaka ngora ya kone kibunda mwasukire bosio na nyora kuna se mabiro gwechi kwasina bwanda utobati nsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nsemo ya YouTube Ndizi TV News kuikerenja kuna ndemo Steven nsemo ya Facebook kere wetera ndemo Steven Captain 001 kwandele kwemanya mange iguru ya chigwasori kurwa ikasiro ngurwa Gusii turana se nsemo yeture ya kiendege nsemo ya Kimera ne wore mkene kobe yo mupira sana aiga no timu ya ngare kuna kiendege JX ya ngoronga ite limugo soera aligo chiwasogo chikukwera anda ka mwako uyu kindege JX arika sendiki ya FKF Division 2 nera ngate ko seme kire kigoropi kiro temo piro Kimera yuri ese ko nyobati sana tukazango iga umupira Kimera Ward intagete wenga improving sana like sana because norensa hii ndio mwana yuko nganjira ntebeke kuna players SPARKS United FC ambaye bana wanafunzi angai 10 wanafunzi 7 sisi bako some school bachete form 1 actually they were most of them were in primary school because ndiko pakua abana 7 sisi bare secondary sai na singi ya SPARKS United na singi mo piro talent yeri tu abalete kitiba kaorokia abantu bagacha kurwa alenang bakabaire school basome scholarship ngana singi njaki yo mupira igo mupira Kimera Ward improve sana lakini bono umechanga rona mekemeke nero rero ntokonya watanga teyo una bono iga wesekuri ero moralia ntobwati gente konga training kits chonse ntobwati chikoni tuachanga chikoni chetu tuachanga ni timu tukagina bayi bakebake bakatogolera net markers the same nemepira the same kelene nto yakuna federation yo train na finish sana ntobwati pips togo trainer ntobwati training sticks living training sana sisi natowaka county league na wetu tanga ine tuotile challenges because kwanda tore as far as geteni waka away matches kana tuko kama home matches but ngona tore azuna geteni kwa ndasa kuna nyunyu waka away matches asa na tambe sana
So into fair go to police sana. Actually we struggle a lot kwenye fair yogo to ikia getting. And again referee ngwaka nwere. So we still struggle kuria fair na struggling kuria referee fees. And then wamrao to kwa kitiba kombi batararaga. We probably no mosi. And I'm so sad to say that to kwa no mosi but then they ba komupia na karova etumete nekia ko gara ba komupiro. Tware konyora umuisani a well wisher atubwates. Na toka ne no ne fair yoka. Actually SPARKS United FC is a team to reckon with. A very strong team, and the people around can agree with me that SPARKS United FC is a very strong team, But from the challenges we are trying, so if we get someone at SPARKS United FC will go far. Machubiri ba kwa rap mange igore ya etibu ebitiro babwata sanse ni gaja bano ne bitango biroro bade bagende baba ko kumutiki se bayikire kana batebuna bayise bosiru abakwenda ale mono yetani ase ensemeri balensama yakabere bachiwe baba batebya mangana ke ensemeri metandao na kuikere timu ya SPARKS United FC na andake bosiru kibene baranyare ko bugutase je buna bayikire bakoyerera asente yo buyikirano kerto asensemo yakabere batebya mange igore akirike irebe ose monchu dikibakora ase entunde yabo yakabere ko basedia Nyamira County League wikira boniga babire bakori bijapi kuri timu yechaka irere ligi bakori biya ese emyaka ya magega ya mutebya ndake ni teliba onjori goika ase baikire ko nyira no mu ruguli wechi wasori na inche demonstrate captain 001 wote masemo ko ga chensemo chia kiendege ground kutoka sensemo ya Kimera Ward ime county Nyamira ende kwa manya mange go ya chigo sire mutimo ko makeigo bwana terensemo ya kabere. Ya Himani Traders and Distributors nige konye binto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigoriria mabuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka somore mu bwesabu na geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chi gotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chi net chi chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabare net chi abisi cha NHF. Anginega taseni kia mabuta yechigari kia rubis goseki kia manyekane tebu na kobil. Asa manke na wako banyora wetraste namba 0722946444. We are Team Imani. And action. Macho bayabo tumokane go renge moke ona salo to wata boni gasa sema ya kabere the number of the which was already out do correct range and mo Stephen captain 001 asikwenda CVT twasangane chiti na bote ni chico sorry wate bia so we me amange ko chinsi ya chico kolera obo sorry gabona lero iga ekenege ti ya kiendege ground kutoka kwa ward ya Kimera in Nyamira County neki na tara iga emkade na SPARKS United FC ya chaito mwaka 2021 kwenda sebono para sentunda kabere yoko ba sense mo ya Nyamira County
usangana Dennis team manager wanda totera mange kugoria timu kwenda bono kwenda sasa moya county league entunda ine ntangani kwa tebe experience kia denge ko itaino kura namba ya kane ase pool mwali mbia bana muraja entunda ntangani ase county league ya renge ga senko musana and by then into what kende kone to asore trabagani into maiting na kimu bigasi yote yako ya renge ga senko musana story chigam sinje tutachi tichi renge chi away singe to what finances referee fees to karuchi cover kata and actually if only tutachi ruete kango into akorete namba to akorete so to kalane mitimenge to manyanga was account league uko to pesa uko to determination uko train abamura ko ikao oba prepare psychologically uko babange etike kageranga ka to asa season ya kabere ebanga amayanga to handle such pressure and also playing account league tengo wake friendly is a very serious game that etageto muntu wetome etageta different kind of approach to make us friendly. So to learn different approaches and work on these teams, they got a lot of experience. To manage vinge, to learn to train our own formation, to study our opponents, such that sai to go out to do our opponents. Actually, this game just to achieve now way, to miss and into another go away. Adake century yu takana na kirema timu ngeni ili kuiba timu chichava itete sana chichava chande sana timu wa sasa na kiracho akawa mnya kisada sasa kwa chuo chini kina anti timu kura ni wecha ni sana season ya timu ya tuitete chigori paka nchoma yene nkatia kuranga myago saka ne timu ya kukibirichi ya tuitete home and away tibarenge muraba go so and actually na oba esta kwa qualify about ya regionals ne timu yende akabere ya ikoro kwanga kenani ne timu ya nenga ngong sana especially kero bale sobo they will pit you right left and center they don't care who you are they just pit you lakini impata out of experience because ko itu game taringa kutama to mupira ne kero kwale kulani 1 2 3 so go tuita kolia tukakwela post kika gatokonya sai timu teo turanyole totebenga bone wiketeme wikistruggle Toje today ya bora mola take today ya mola ya kabere ya ligi ya Nyamira Counties ngira mutebya take rombe kieli moyo sempuli kimole timu kimole na chirochi na wikera boninga na kiana experience kya babere ile sisi tole zone A watch timu what Kiendege youngsters yeah to the draw actually Santos egatwara Skwana Galaxy egatwara Kenani Present Kenani egatwara Kichi Juniors egatwara Bunyunyu egatwara Kiamogiti egatwara Geteni and team is almost 10 but our opponent sai Kiamogiti ne timu ngong Kiendege the same timu ya raisi na wako baragala kina abantu baraba kong because the facility ne yao so they use it a lot ne timu ndere ngong and alafu na the same Kenani next team stari baso una tarake bona sentunde na nakile mtiko mwa so na chocho na asevoni ganda kekwenga kaina kana na kibuna mwataka nda sezoni mwenye riba gali ya bene kwenda ase emini bikorende mata wikira boni ya mole sinambe ya mole muno maite mini ne rutore ya mwana ntayemo no ko chibondo obudo naende kwa tangani ba seronde kinanda gindeli mora biuda kwa sio chat gaire right kuna onye ni kwenda sema ya emini bi obe mbore mental sika sika sasa bona iga etwange to prepare mapema because the Coca-Cola first league and beaten tari going to rise and we decided because our aim no was regionals come rain come sunshine what with us tutengia regionals saizi we are trying to play against the teams chiwaka regionals especially kina bona tutakuwa a game tutakuwa our county league game for a break like this weekend toko ile team waka regionals and rigorous torake
Tuwaka na want to tuwana waka na we are learning some of the things. So the moment toko join regionals tutakuwa na ile experience. So the kudina pressure iko kutoka regionals akonya oranga twa nyinari because to play next team chinyinge chiwaka regionals. So mentally the boys are prepared. The boys are very much prepared, and that's why they train every day. That's why we want to join these regionals. Mentally they are prepared, I can assure you that. The only problem a fair because work regionals you need at least 200,000. But Togo Savanga Naro Racha to what is not Tokon Roman to us regionals at what is it, and then to end. We have one Sunday water, they have Bangay Savare in the video. Sesame Moed, Tobeto Sagane update, Kurwase, 18 years SPARKS, and the Kunda Savoniga, Manaka Senator, now somebody to SPARKS United FC, Native Digital, in all platforms. Facebook, SPARKS United FC, Yere Page Yabo, YouTube, SPARKS United FC, and YouTube, Instagram, United SPARKS FC, and then to go at X account, that is at SPARKS United FC. TikTok, SPARKS United FC. Bemono sana na all the best to watch us in the mitandao and sema ya geti kwa robo wasori kwa timu ya SPARKS na ya sekonda sekono tobe tusangamo na captain kwa timu ya SPARKS na FC akija na kuna sema ya bakosori sema ya bakosori na ki experience kama vile ile asante Samuel Tango Steve Ogor captain ya SPARKS United FC and mna Steve se timu ya SPARKS United captain center back 4-5-5. Sasa timu megawa no ndio kama kana kwa kwa concept communication na intando kwa vitu communication ni mistake kwa mkava kwa nyali ki balance moko mkava cho opponent nchi manyanga na week watu ni chance ile katika kama zaidi na kacha kwa Monday kwa pressure java so weekly Monday kwa pressure java ona bangi kutoka na bana lakini walipata tourista kutana kwa zaidi ono kuna kumiri taki kigasi lakini weekend Nimetaka kia vile kafe nayo kwa bageti na timu ndio sasa kama ngana discipline kana na coach kuna kwa oro timu kafe kwa yale timu yaweza discipline. Nasema ya discipline sasa timu yote kama kwa zoezi walipata kutana kwa zoezi zoezi ile week to kwenda and utaka Tuesday to Friday. Ona samka yu anne ona toko bekerenga ona pero montonyo achi 75%. Ona sori yako nyo tekeraniti se weekend ya wika awa ko nyo wote jere dete kacha keje tebete sore sabodi gari metama titiri baino mbako getanda keinu na etimu ikira boniga kwa bode na mtaka ina sense ya Nyamira County metana kamera raino no kwa kibina mwatanga ndirate zone mode na ndake mutanga na sakimeni ni mwanda sense ya regional league kimenya gose kwa na roje nerenga neikirane asendunde yetore ya county sisi ni ndonda sisi ni serious ndio to mitaya sisi mtoa region kera sisi mtoa ngo bado ndio timu ya lakini kutoka se break ya vete kan to strategies jogo cha terrena to sisi ni kwa kan tura saji ono lakini sisi ni so fast to ikira tura ni kitu alafu bado break kwa one first leg ya counter second leg nera kumeniga Engana yo bada sabadi bas ko rire ti gwetera Ndizi TV kurire kamera. Algo te asante sana Ndizi TV so wika o sanga nendo sai ko yare as fans bali to bali skali bali nalgo taku ko bata mbuya mono to gwetera ni go iba
Alafu ali Facebook ndio wate page yake SPARKS United FC. Abo nabo mo follow and like na fight. Yabona sana SPARKS United FC kisema chiricha Facebook na bonya kaba ko like go follow kumanya updates cha timu yewe ne kwa sori go chibosio kada wikira Ndizi TV sema ya Facebook, Ndizi TV News Digital YouTube, Ndizi TV News website www.ndizitv.net konkerenje sema ya Facebook Ndemo Steven Captain 00 ne wikira bosio ninkwera segeti kingao etimu ngao apa kosolia bangao apa tenelia bangao watebya mange igore omugano abo bwechi gosori kure kurwa igase ensemo ya Kiendege Grounds SPARKS United ndo wikira omo area. Sasa ukianza ukifikiria